Jadi 10 tahun Muharram. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Nuh, kemudian Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, waktu naitunu, 10 tahun tu Muharram nasu. Kemudian banjir Nabi Nuh, 10 tahun Muharram. Kemudian Nabi Adam, itarima tobatna 10 tahun Muharram. Jadi maka dia tahu pandrita ina iya 10 Muharram nasu makan jalan waktu makan jalan dah. Iya naronia puasa. Dua agak surongi ma puasa si bawa masih dekat Andre. Apa Andre ki? Iya na tu sampai ma pecak tahu nigi tahu ma pandre oko 10 na Muharram. Padai ko na pandre mana ngisinin na umat na nabita mapamulai umat na pamulangnya letuk kamalino. Apalan na ko mapandre ko 10 na Muharram angka riwayat ramta. Makanya apuasa ki nasaba isusui dosa si taul laba nigi mapuasanya 10 na Muharram ya dampangan dosa na si taul laba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuroki maraja lauri pamasena pong Allah Subhanahu wa taala nasaba iya wanyewe kita sudah memasuki hari ketiga di bulan Muharram. Iya ko bicara keistimewaan ki sitongan na ang kaapa ulang diistimewakan oleh Allah. Disebut Asyharul Hurum, yang pertama adalah sitongan na siton retelu bulan Sya'ban, Ramadan, Rabiul Awal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, yaitu bulan haram. Yang kecil diterpisah itu Muharram. Jadi ini yang bulan disebut bulan haram. Angka taupan rita Makkada itu karena peristiwa haji. Di situ dilarang berperang. Nah, sebab peristiwa haji kan Rajab itu sudah berangkat haji. Orang-orang dulu ya ko Raja joka memang nih. Sya'ban kemudian Ramadan. Itu kan Ramadan bulan puasa sehingga tidak boleh ada peperangan. Nah, nanti ini pulang dari ibadah haji, nah itu bulan Muharram. Jadi itu supaya perjalanan umat Islam pada waktu itu tidak diganggu. Tapi ini menjadi bulan haram. Iya ko yang kedua disebut juga katona tepuki lalanna koram malabina pong Allah Ta'ala makada walayalin asr. Yang disebut di situ 10 pertama bulan Muharram. Yenariasa ngidi nanti sampai ke Asyura. Kemudian yang kedua 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10-10 sunnah.
istimewa itu astongan na asomakanja magi na to makada asomakanja nasaba hari itu adalah hari yang istimewa nareko makasibiangi termasuk magampang iterima pak dongeng. Nah amalan ini iya ku ya makokoe ya naritu 10 pertama bulan Muharram. Jadi mapamulai kang nak makadaka ulan na to ulan na makanja. Jadi amalan agama kanja ya ki buat ia selalan nasi ulangnya. Nomor sidi ya kotulle apuasa apuasa ki istilahnya tapi gaiwi puasa tak okilalan na ulam Muharram. Kode tulle mapuasa ngisi ulak bujuru mapamulai tanggal sidi letuk tanggal 30 na Muharram si dito na letuk 10 na makino kode tulle ya apuasa ki jadi kode tulle makana kode tulle mapuasa ngisi ulang okotona si diletuk 10 na iya kode tulle oko si diletuk 10 na Muharram dua ngesoh asera si bawa 10 iya ko aserai makadaki puasa tasuah iya ko 10 makadaki puasa asyurah nah sabaka je basara iya ko tis'a 9 iya ko asarakan 10 makanya makadete asyurah jadi kan hari ke-10 jadi iya ro 10 na Muharram magi na istimewa di kalangan umat Islam sitonganna tanya selengi bawang sininna nabi na paturunge po Allah Ta'ala maegangi detonak kada yamanam kebanyakan nabi mendapatkan keselamatan ataupun keistimewaan bertepatan ni 10 na Muharram makiro jadi ya kotomelo istilahnya kotomelo mak bicara asomakanja atau mak bicara asomakanja agak ternyata rasodi waktu apa ya koso belum tentu makada aswagana tujuh waktu makanja dia tu mak bicara so pak koso kasih ini salah sarwa kami si Jumat Sabtu Ahad mak bicara so itu mak bicara waktu iya ko waktu kami nama makanja 10 na Muharram kami nama kanja nareko bicara ko lalana siulang ngewe ya nak ko mak bicara si tau patampulang Rajab Sya'ban Ramadan kemudian Muharram apa ulang disebut ulang bulan haram makanja iya ko itanda sia gagawe lay persempiti to makada angka sinapau ko orangnya makada walayalin asar 10 sona 10 nina kaya yaro yanarona makadaka tanggal asi dilatu 10 na ulah Zulhijjah tanggal asi dilatu 10 na ulah Muharram tanggal 20 latu tanggal 20 na Ramalang iya 10 terakhir bulan Ramadan itu istimewa iya kuigat kalau ko si ulang Muharram 1 sampai 10 iya komelo ipersempi asera si ba 10 tapi iya asera isitongan magi niya puasang nasaba iya ro nabita watunna natanai Israel iya nama musuh makokoy itu nama musuh makokoy natanai Israel pak mapuasai maka da magatosi ko mapuasa oko 10 na Muharram maka dai sukuruki itu sukuruki nasaba ipasalama inabiku kan Nabi Musa ipasalama kajar ko kajaran Firaun ba ye itu Nabi Musa ilalungi na oko tantara apa mapalalangi malagay anak guru na Nabi Musa si bawa anak guru na raja napalalangi na yaro bate napalalangi apa tau mawatan
nak kata ni mana napa nak demperang. Pak itu Nabi Musa ko na kunci bi badanna masu bulu-bulun na ko jujunna tauliwa watanna kalalo ko riwaya uruntu makare ko na kunci badanna Nabi Musa tarakka palona. Itu iya tahu pa watannya itu na to ampai nak kata ni nak demperang ni nak demperatui iya ro awana ro kana palalangi tapi batena mapalala nak demperang ni jepui nak demperang ni iya naro anak guru naraja oki bate tepa naro na mate iya naro na nasabari ni na isapa ni lalung Nabi Musa na tu lalung tasi noloy de mematona gaga patulus sangadina patulun na po ang Allah Ta'ala na ranungan apa tasi iolona tantara mapulosak bumonrin na iya ko idi makwaro makada nasi borongi te iya ko torrewa mana sadi mate lay jamuki iya ko to maju to mate labu apa tasi oko ni ronah kada nak guruna umat na Nabi Musa Musa manrasa ni itu apa ilal lusiba umat nasa manrasa ni itu Musa tomate na tu apa mapulosak butuh tahu palalung tasilon na tu yolo di laut merah pekoni maka de Nabi Musa de angkamu papuakku ya naronillau Nabi nangillau don Nabi Musa napas 10 Muharram ya itu iya jadi iya naro na isuro Nabi Musa mak bampangi tongkak nah maka dia guru takali si denreng almarhum aga hubungan na tongkak si bawa tasi to kira-kira aga hubungan nah iya ko tongkak ya bampan na kadawa tasi ai dega ilimpa lagi de mati palagi ko tongkak mi ya bampang tapi iya naro ya semujizat jadi maka dade minat melo puang Allah Ta'ala paturungi patulun na lokko atanna kode gaga usahana iya na bicara guru teh pada mimar ya waktu na najajangan Nabi Isa ako baitalahmi makun raidenan kana ges saya roane memi mana de gaga tau nasibang ipa de isuruh mak de pamakai makun re macare pa je iya manang kana dara matampu na de galakain na alai suruh mak de iya na tuna de loko baitalahmi tau matawat tangi suruh mak de malala kasi lepanyo ko baitalahmi pak tau manguriwa na rode ni sangale na makale memi mana mapat di watana lepani ko to karome sandre ko niro na jajiangan Nabi Isa ko niro baitalahmi ro onrona Nabi Isa jaji bi Nabi Isa maliwasangi Maryam apa tahu silalona mimana maega darana lega madodo nyawa macina manre macina minu na degaga tahu pekoni makadai po Allah Ta'ala rongko ya tu karomai makadai guru tamalang kay suro rongko karomai tahu silalona mimana ta mapadi batang maga mapadi matan nay paturu bawa na rubuha karomai tak den nak bawa nanre makada si guru ta dena melo po ang Allah Ta'ala pake daleki atana ko deka pakaresona jadi suruh rongkoy datanya limana na pake apa ala ni dasare batakaluku melo irongko mako na tak den na buana den alah kalang apalagi makun rahi na silalo na min mana lakka nami tanya limana na pake lakka nami nak gesokan nak dulu buana karomai maka dia tu pandai tanya tu je tu galak na tahu na butuh kapong Allah Ta'ala dia mina cocok ko dia ga batili mammu ina tu maka dia ko to makareso jamona taliwa-liwa ipasale wela tu tangaban di dia me mati dulu mata de to nah ko atu tu ngana biasa-biasa mo apa ya tu letian na dale mak de mina me pake dale ki pong Allah Ta'ala tau ce makareso akareso ki ya pamula abja akibaki jama-jama iya nang kena lete dalle makko manam itu nabi dena melo ko Allah Ta'ala tulungi nabinna nareko de gaga lalenna ke lalenna Nabi Musa tongkak nak katani apa ia menitu mak katani tongkak ia na tumak bampang ko tasi
nak bampangyo kota si tapatapue ya naronolay. Iya kenyang kau pitongkan Nabi Musa makokonya mapagah tumi maki buah jamba tatap pajaji itu jadi iya narona bampang inola ni maceka tapi ya Firaune naisang maka da tahu jago je Nabi Musa tahu itulung ina tu ampai de namelo de napodang anak guru na maka da lepak ko aja mau teru labu ki konoki ide nisam maka da to labu kon tono ko apa iya Nabi Musa tahu itulung tahu iterima donna nisam atoje tapi natahan nyaranna macai malaikat macai yaitu ampai pak saya dapat itu di kitab risalah yaitu bahaya toko yaitu malaikat makere-kere ngoko ini itu ya jajalal ta pakere-kere malaikat macai nasan salama Nabi Musa salama iya na rekodenya kalange iya na tu ampai narubai pakitanna iya ronyaranna Firaun na ida makanjala dai hanita yero nyaranna Nabi Musa makanjala dai yana tu nalengi betongan na kalabui matanya itu karena malaikat narubai alena mancagi olokolo naita yero iya naro na pojila da yero nyaranna Firaun naita ya naro na curi yero nyarange makko mani batena Nabi Musa tupui na de na melo tuli joka matarugan kan notasi yana tu nalabu tapi labui depan namate apa toli kampak ni ro jadi makanaka iya ro berarti dia ni senang toli kampak ni ro meni labu napai makada matapak na okko puan na Nabi Musa jadi tapi okko maniti garro na monro nyawana napa mainga yana tunah kada tau pandrit iya na poso mani cau mani napa toba sebetulnya si jaka mani nyawana napa toba tapi ikarima moro maka dia matapak nak dan itulah sehingga jasadnya masih dijaga iya dinampakkan itu jadi aguru ngeroma raja Pak Bu maka dah ia kongka gaga akaresoki aja tepat turenno iya mikodena gaga wat dionroi mahkura galianna sapuri pala ni istilahnya ilaudoni apa iya patuna tembus to ngepak dongeng nasa tau pandrita dan saya yakin itu betul iya patuna tembus pak dongenge ko la haula wala quwata illa billah dena betul pak dongen takutannya la haula wala quwata illa billah iya nang kamu paton sandre dena betul iya nang kau padisi di juta ko kantot tatilau do milau dalle nato lima kada mo kia ko de gaga nang kamu adiku maka tu tapi iya ko de na gaga capu ni dio ko de na gaga di deto gaga dio ko bange deto na gaga no natako butulan daki de na gaga tawat dion riminram macan ni matalipo maga de jaga to me papinrangi na to makasiwa mo ko buang Allah taala paling awali palata ya nanti asala haula wala quwata illa billah makko mana motu nabi de na yewai apa kene angkamo palala lesse mo pelari cuma de ni gaga na nola lesse tasi loyolona masabu to imonrina lalungi jadi ke kami nola lesse de gaga okoni rawatuna tembus padongang ina sabak de metona gaga nak gangkulengang de metona gaga elo ulena kecuali elo ulena po Allah taala makotiha mako mana tu namanya Nabi Yunus waktu nanam mak balik agak mana pikau Yunus bin Matta agak mana pikau Nabi Yusuf itarungku dia agak tahu di mewaiwi makotoi 10 tahun muharrat tu nila pesan Yunus bin Matta masuk oleh peruna balik waktu dia nak ada pun Allah taala andrei apa yang napodake dia napodangi balik makada andrei
mati Nabi Yunus, maka dami po Allah Ta'ala amai itu maka ketomang mak Pak Bure si Mamandre jadi ketomang Pak Bure garapui ya ketomang mak Pak Bure ya mak malibui maka itu jadi lai podami balewe maka da amai apa iya tu Nabi Yunus Nabi pacodokang iya codoknya tumpai mak dek itu mako ye nulen ka pak dakwa ko kamput tamakoro pakai target maka dai iya nade mo maingat kan kaseko asone lau salaiko biasa ki runtuk tamakoro biasa runtuk tamakara de karena cara mai ya na guru anuna umatna wawanna maka dai nade mo maingat kan kaseko asone lau salaiko betul ngana nalengi jangka iya narona kada apa iya ko na dakwai wi umat na oy ka pabicarana kami to mako tu ya kidi cara mai oh iya ka pabicarana sama na to amita suruga muli wakai suruga mako tu anggota na nabi apa mako itu sampai made nasalai umat na salai wi maka da nen tu nilau maka da tapi tangi po pacala pa dia nama tepak ada ni urang ni nalek jangka talungas so na dia na toba nasalai si sanna nasalai menre nya lunge mapatta menre nya nginge napai mah kita mana ngiro to purena dakwai nasawe tongan nasange Nabi Yunus Nabi tongan nasaye tongan nasange napai milodo adam pengibon napai mau matepa apa nita mana ni pacalan mo ba nita nyalunge mapatta melo palo ko melo marutung angka dia nginge pole napai melodo kada tobai jadi dena jaji calla tapi takala codo ni Nabi Yunus made mak bengelena loko iritasi napa menre ko kapalae sisana menre ko kapalae lolo kapalae dena mabera kapalae lolo na lepang naso nawise ni naga ni dede cesel rona akan atura yaki bua maka da yoki manang yasan na teko kapalae na payundi nigi buang ngasan na kuiloti yana risurono sisan na lay gocang nasu ina asan na Nabi Yunus menre nasa makadaya ronah kodana ai salah gocako tolaiwi aja tahu kanja ya tu dia mungkin ya tu pasabarin ada nak tahu pakanjanya tu tendai memang itu gocak memang i gocangi na asan namo buang kedua lai buka asan nasi maka dia ronah kodade ulangi pi amene ya gocangi na lagi na patame na gocangi ni tena buka ina asan nasi maka dah ni aja namo gocangi memang ya apa lupa no karena ya memang tu naroi tahan yung kopongnya lupa no ya natu nama ibale ya natu nang kapadongan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin magai na baca yaro nasaba nama ibale ka makadak kapitu ibalewe pitu bale mamai nama iyo bale napa kasi bale lupo mamai yaro balewe napa si yaro pitu susu nya ro balewe ro iya na tu nakala iya ko malapi-lapi masususungi masalamu iya na sikiri mo baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin apa de na mungkin tuang ka masalamu ko de aga purong pigaw ang kami tu makalel ya apa Yunus na mako Yunus bin Makkah na alena mako manasanabi nasalay mi umakna batungan ang kami gitu masalah pai pura mujamam pai pitako susah baca niya toba no tapi toba na leleng la ilaha illa anta degaga po sa ngadina ini po subhana maha suci inni kuntum wang akui aleku minaz zalimin ya gau bawang ya aleku jadi iya nariasa toba tanya istighfar kesangnya toba iya ngakui mi alewe salah iya nariasa toba ikire la ilaha illa anta ang kiyo po nga latal de gaga po sa ngadinay di po subhanaka inni kuntu minaz zalimin ang kaka bawang ya lekwe iya asolanya lekwe jadi iya kodeta sempajang idi pure mapangewasi balakaita pure tanan naki baineta anak tangka masalah angolo ni tengeran ni kasalahatan apa makaraki po iya jeta salah
macam bawang haji rona itu betungan atau peminrik bawa saya musik iya naro tanu tapangolo bicara gini itu ya komeki pakai barakat na Nabi Yunus kita pakai ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin iya ngakui pun Allah Taala ya naro riasa toba iya maku itu ampai ipasalamatiro 10 tahun Muharram itu kira Nabi Yusuf masuk oleh penjara 10 tahun Muharram. Apa itu Nabi Yusuf? Nabi ambokna Nabi Yakub. Masih lesuran Nabi Yusuf Nabi to. Layawa manang ya Nabi. Nabi Yusuf na to pa ya denyo ko sila suran na pano ibungnya. Makadai guruta iya tu Nabi Yusuf nasabak malada ipojok ko ambokna watun na lay pakde ya dia Nabi Yusuf ang kamakada patapulo itaw ang kato makada patampulang tapi ya kuya wanu sading patampulang kuya kini tu 4 bulan patampulang ni ambok na Nabi Yusuf teri Nabi Yusuf itu liu ko ang kagulong teri tua batu kau kita kare onro lada na bersadi ang kagulong onro ye liu tati way matanna tua batu kau okoro deto paga baineta di terigan ka tua batu kau ko ang kagulong na way matanna patu ya ro batu kau onro tanah kasih teri nasabari itu nabuta matanna iya teri itu jadi makanya tuh ketupak dongan lah itu maka ada aga na baca ni parewa kepakitan lah iya ketuk kurangnya tasapa ya roh jadi 10 tahun Muharram jadi Nabi Yusuf Nabi Nuh kemudian Nabi Yunus Nabi Ibrahim waktu naitunu 10 tahun Muharram nasu kemudian banjir Nabi Nuh 10 tahun Muharram kemudian Nabi Adam itarima tobakna 10 tahun Muharram jadi maka dia tahu pandrita ina iya 10 Muharram nasu makan jalan waktu makan jalan dah iya naronia puasa 2 agak surongi ma puasa si bawa masih dekat Andre apan reki ya na tu sampai mapecak tahu mapecak pitun rupa ang kani lokalolo kani kacang hijau kani cempek kemana pokoknya yang pati pitui makadami oko riwaya eloruntu nigi tau mapandre oko 10 na Muharram padai ko na pandre manang isinin na umat na nabi tama pamulang letu capan yero tujuan na ulangi ta mga supaya tapahangi nigi tau mapandre oko 10 na Muharram padai ko na pandre manang isinin na umat na nabi tama pamulay umat na pamulang letu kamalino apalan na ko mapandre ko 10 na Muharram angka riwayat ramtai walaupun mengatakan itu hadis daif tapi demi pada ilul amal yang kedua makanya apuasaki nasaba isusi dosa si taul laba nigi mapuasanya 10 na Muharram ya dampangan dosa na si taul laba iya watuna 9 Zulhijjah mapuasaki si taul mangoloy kamakir yang kemarin itu bulan Riolo kan 9 Zulhijjah puasa Arafah si tahu dosa ya dampangi tapi yoloe iya ko Muharram 10 na si tahu dosa ya dampangi tapi imun dia jadi 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang untuk 9 Zulhijjah kemarin akan datang iya 10 na Muharram yang telah lalu si tahu dosa na susu berarti saya sumi puasa nak mau pak lak dak ki aku tu 5 puasa
Soha je rona 7 matu. Aha ya. Soha na 7. Iya, tanggal 6. Iya. Jadi tahu sakan ni maku ye. Makadamape nang kato mapuasanyi aseranos tas. Ang kato 10 na. Iya ro aserana makade na bitta mapuasa toki pak nita ni umat na kombani Israel umat na Nabi Musa kala magi mapuasa makali pasalama nabiku makade na bitta iya halabi berhak syukur kia tu ya gina podangi umat na kala to mapuasa ko 10 na Muharram sebagai tanda kesyukuran. Jadi itu 10 na Muharram puasa syukur makade sahabat itu rencana sahabat na bitta na lengi saran na bitta na podangi ya Rasulullah di to kana sangi Israel matu kacil-cil apa alena katu 5 puasa memang tahu-tahu idi mi napaki memang puasa makada kamai idi kacil-cil apa alena layolo jamai makada pada ki puasa 10 na makada nabita iya ko malamte umuru malamte sungaku udati tau temang wa puasa ti serana. Nah jadi ko malamte umuru kudati tau pemang nabita rumah kada ya ko malamte sunga ka udati tau pemang wa puasa ti serana tanya 10 na bawang 10 9 dan 10 Muharram wa puasa